Добрий день! Moram reći, Crnogorska rivijera je očaravajuća. Nikada nisam vidio ništa slično u svim mojim putovanjima. Good afternoon. I must say the Montenegrin Riviera is breathtaking. I have never seen anything quite like it in all my travels. Dobar dan. Hvala vam, veoma smo ponosni na našu prelijepu obalu. To je jedinstven spoj prirodne ljepote, istorije i modernog razvoja. Da li je ovo vaš prvi put u Crnoj Gori? Good afternoon. Thank you. We are very proud of our beautiful coast. It's a unique blend of natural beauty, history and modern development. Is this your first time in Montenegro? Da, jeste. Istraživao sam Jadransku obalu i Crna Gora je bila vrhunac. Mešavina Turkiznog mora, zelenih brda i istorijskih gradova je fascinantna. Yes, it is. I've been exploring the Adriatic coast and Montenegro has been a highlight. The mix of the turquoise sea, green hills and historic towns is fascinating. Drago mi je to čuti. Naša rivijera ima mnogo toga da ponudi. Od luksuznog turizma do našeg rastućeg IT sektora. Plus harmonija između našeg prirodnog okruženja i istorijskih mesta je nešto što duboko cenimo. I am glad to hear that. Our Riviera has a lot to offer, from luxury tourism to our burgeoning IT sector. Plus, the harmony between our natural environment and the historical sites is something we cherish deeply. Kad smo već kod istorije, stari gradovi dušobali su mi zapali za oko. Čini se da iza svakog kamena postoji priča. Speaking of history, the old towns along the coast have caught my eye. There seems to be a story behind every stone. Apsolutno. Mesta poput Kotora sa njegovim utvrđenim zidinama i Budvi pružaju uvid u našu bogatu prošlost. Dobro su očuvani i pričaju priče o različitim civilizacijama koje su ovdje ostavili svoj trag. Absolutely. Places like Kotor, with its fortified walls, and Budva offer a glimpse into our rich past. They've been well preserved and tell tales of various civilizations that have left their mark here. A ipak primetio sam dosta modernog razvoja, posebno u sektoru luksuznog turizma. Tu su neke impresivne jakcije, usidrene blizu obale. And yet, I've noticed quite a bit of modern development, especially in the luxury tourism sector. There are some impressive yachts anchored near the shore. Da, sektor luksuznog turizma cveta. To je važan deo naše ekonomije. Privlači je posjetioce iz celog sveta. Također vidimo rast u nekretninama i uslugama koje se obraćaju onima koji traže kombinaciju luksuza i avanture. Yes, the luxury tourism sector is thriving. It's an important part of our economy, attracting visitors from all over the world. We are also seeing growth in real estate and services catering to those seeking a blend of luxury and adventure. Također sam čitao o naporima Crne Gore u digitalnoj transformaciji i IT sektoru. Čini se da postoji težnja ka inovaciji tehnologiji. I have also read about Montenegro's efforts in digital transformation and the IT sector. It seems like there is a push towards innovation and technology. To je tačno. Jako turizam ostaje temelj, ulažemo u tehnologiju, digitalnu infrastrukturu, kako bismo diversifikovali našu ekonomiju. Cilj je stvaranja održive budućnosti, iskorišćavajući naš jedinstveni položaj i resurse. That's correct. While tourism remains a cornerstone, we're investing in technology and digital infrastructure to diversify our economy.
The goal is to create a sustainable future, leveraging our unique position and resources. Импрессивно, как у Черногора балансирует традицию с модерностью. У Великої Британії часто се боремо за очуванням нашої баштини до прихватами будучності. It's impressive how Montenegro is balancing tradition with modernity. Back in the UK, we often struggle with preserving our heritage while embracing the future. То є заєсте делікатна равнотежа. Віруємо, що наша природна і історійська баштина не проценює, па сваки развой мора да побольшего, а не да уманиту или поту, как усе то руководи у Великой Британии. It's a delicate balance indeed. We believe that our natural and historical heritage is invaluable, so any development must enhance, not detract from, the beauty. How does the UK handle this? Постоїть снажен фокус на учуванню, але то може бути спорно питання, особенно когда се повечавaju pritisci razvoja. Imamo mnogo toga da naučimo od zemalja poput Crne Gore, koje uspijevaju da održe ovu ravnotežu tako graciozno. There is a strong focus on conservation, but it can be a contentious issue, especially when development pressures mount. We have much to learn from countries like Montenegro, which managed to maintain this balance so gracefully. Hvala vam, imamo naše izazove, ali smo posvećeni očuvanju onoga što Crnu Goru čini posebnom. Nadam će da se vam vaš boravak ovdje dati dublje uvažavanje naše zemlje. Thank you. We have our challenges, but we are committed to preserving what makes Montenegro special. I hope your stay here gives you a deeper appreciation of our country. Не сумням да хоче. Crna Gora je već osvojila moje srce. Hvala što ste podijelili svoje razmišljanja. Bilo je prosvjetljujuće saznati o naporima za očuvanje i inovacijama. I am certain it will. Montenegro has already captured my heart. Thank you for sharing your insights. It's been enlightening to learn about the efforts to preserve and innovate. Bila sam veoma zadovoljna. Uživajte u ostatku svoje posjete i nadam se da će vas Crna Gora i dalje iznenađivati i oduševljavati. It was my pleasure. Enjoy the rest of your visit, and I hope Montenegro continues to surprise and delight you. Не сумням da će se to dogoditi. Hvala vam na tako divnom razgovoru. I have no doubt it will. Thank you for such a lovely conversation.